Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba powil soklet UEM ubadikmi ya katanat lan hapo ki HADC. Ula pensyai baka jingwan ra ka isi ya ka sailing ha ka lan ak kabadan ha ka sailing. Kadai bante lakam ya ka hima badikirat bande jaka. Ula ong babaro kis im ki menteri ki rambashnong ki sordashnong ki laminjur ya kani ka jingtumu ka district council. Kani ka amendment kalong ban bu pod ya ka rukom ay jaka. Henry uloong bakam don kata kajing pendu no ya kabor jong ki hima kirat ne kishno. Kani kalong bante lakam mi kajing du no iki jaka bar khando ka siap kabala juthiet daki he spa ki balathiet daki pho bat ki spa ekar kumta kani kan kta ya ki baduk besuk banyo jaka. Ha kani ka sailing labu ya ka kendon bana ka benta ki homestay ki hima kirat bat kishnong kila ban ai tang hadu ar ekar. Na kebenta ki karkhana ki resort bat ki hotel laban ai tang hadu saw ekar. Na kebenta ka rep karyang ki laban ai shpho ekar. Na kebenta ki school pra ekar ki college hadu shpho ekar ki university khatsan ekar ki vocational institute bat ki weipat ki laban ai hadu san ekar. Na kebenta ki kamri dokha hadu lai ekar. Na kebenta ki kamri siar bat risniang hadu lai ekar. Na kebenta ki kam thungjur kharar ekar. Na kebenta ki hospital, ki nursing home, bat ki wellness center, kila ban ai palat ya kasan ekar. Na kebenta ki kamyele kai labu san ekar. Na kebenta ki kenhun balang la ban ai hadu san ekar. Bat na kebenta ki commercial establishment labu san ekar. Kini ki kendon day bakin day ban ai bet katni. Henry ki la ban ai. Da keba ki don Henry kim la ban tam ya kini ki kendon balabu. Na kebenta ban ai syaka sorkar jela ke district council. Badsya ka sorkar padeng na kabenta kilu kijing don kam kani kanom trekam ka janmit na bago jo sungo bat a kble piki para thai khobor na ka print baka electronic media hani ngi dalang lu bat i ba mathum kro i belong i limited MC ki jongi bat ka mat ke bangnya kren ka dei hadol ka land amendment bill ka bangina menjur bat lapas ngi ka dorbar ke berang syudap Aduh, berai jeliu. Bat akan juga poru na try ti parang ko bagi buan hatu kapor. Hawalan ra yang ka building ila introduce kuma long tik ke ko punya yang dorbar hidu. Bada kasi ke bakot jo ka yang dorbar. Ka ni ka bill kala pas. Kam ko no ka jing persya. Hawalan ra yang ka bill na kalyang jong chairman ula tha ko yang dorbar bala dalam kini kindo kiba kuandra ki amendment halo kan ika amendment bill ke jungi jok sam ajat riu kila mas submit ki amendment te ka sngi ke basho mengen pas ni menjur ya kan ika bill mungkin dan kan amendment bat ni kan maru atau sngi ba baro kain berba kila pasar kila menjur ya kan ika bill hoi kala don ka jing panjang pensyai nak kaliang joki yang persya hakapor bangia debate ya kan ika budget speech do yang finance mana kaliang yang finance su dekat ka jingya bendap lang ni ke jingya kesan ang gujung yi ulah pensaya baro kita ke jing panjang macam kan yang persya bar kunta ya kini ke bil la menjur na ka ying dorbat jungka hasil automatic council yang ngi penpau ke dokumen bangi lala banon ra ya kini ke bil ka bangi sngo makalong ka baton kambha na ka benta kamtap akabedi bat ki right land deni ka ba ngi khamya tip kata ke jaga juki patna la kalong kirai lan ni ki cakai pat bat dan ke hima ki badan haki rat bat kumjuru ki badan haki snong ki thau ki chungi ten dei ngi ui pat adien ba kalami akila patai khobor span kan ka jingwan ra ke chungi ki ka amendment kita kan katu kat ni ki bala pensampaian haki social media na ka basim ya ki katu kan ki lain mo ya akan dikabil ki badan haki la patai khobor Hagi siya nak kaliang jungi ngim sudi syu pada pensan mo namar kayun dorbar bar ko we nak kaliang jungi ka liang sensad kunjur kaliang sya kala mencuri kan dekabil stang mangin pha sya u lat jungka jala lemba jungka district council affairs iknang ban ubeng ya kan deka kajing bom sutu yani ketika jing yalam bakla jung kita tu kan ni bak kham tam mangin pensya ye ki pat ba aka bade bat kenika amendment nginum sim barok ko wika amendment marka jong bahan ngin sim tang ki kat to kat ni kebala kedo ke ba ladon ki ba ya lambak lah ke bade baketa ke baki ongka ceiling mo kay kenika ceiling ke badan haka section 16 jong ka hasil automatic council
administration and regulation arajar akuai. Kenika ain ke melepas dakai isi kepada mana ni dakai KHDC hakik sistem ke beradab. Kalau bu ia kata ke bentar pakan dari bandan ke ceiling. Ceiling kamut ke jengbu limit. Mo ni dia kata ke jengbu bentar baki hima ki rai bat ki shnong. Kin ai ki cakara ini jaga pat ba syakin ki riusiman. Mo. Baiklah bu, yang ini nama Islam ke beladab. Kami semula dalam kono kejing te alakam, lani ka regulation, lani kata ka kejing perking. Baki hima lani ki rat, baki shnong ken ai ki cakara, ini ki cakap ba syakir usimat, lani syakir ki kenhul. Bat kemtang yang li Islam beladab, baki po baki spa akar. Ka cakar ka badai bari yo ki pat ba. Kalau lek penban syakir usimat, lani tang syakir katu ba ni ki kenhul. Bat den lah takadaru baka ki isi ke bare makane ka angla bu ya kena ke ceiling. Bat kala bu ya ke kendon, mo banyak kendu ya ki hima ya ki ra bat ki shnong banyak keren. Kumno mungkin bu no da kena ke ceiling. Susu kajing pensai ya kena ka ceiling kemut kajing limit ini kajing bu ya kata ka baki nak kajing he. Hadu kat no ke hima ki lawan. Ya kena ki kendo pat ba sekiru simet dan ya sekiru ki kenhul. Nang ta hakan ni kerja kedua suka banyak tu EP ngala big bahaya kini ki file mo ki bala penyiat sekhmat daka isi ke barem kadon kerja kedua bat ki hima hak badan nak ki sim ki menteri kadon kerja kedua ki rai bat kemjuru bat ki shnong mo bat kawai ke basnu tenat ma kan di kerja kedua jong ka isi ke barem bat menteri kam ya kan di ka ceiling dan ni ya kan di ka an bat kedua ku jungi kelong bakila ban bah ya ke ke badan hak wei ni ki kendon jo kenikalan at kajongi bakata kalong manmang jaka nakini ki jaka pat ba ni ki rai lan syaki brio ki beduk mo syaki brio ki beduk knang ba kinu ki brio jongi ki pat kasi kani kadi thik nam ta ki try muluk ki pat kasi ke jongi ki bom don yeng don sem ki bom don jaka ban riang bat kham tam ki bom don yeng don sem bakin yo ek jaka nakaleng jaka hima kerang mana kalian joki kenyo ekalat masnai nasi. Bat haman lagi ni kijing keduk ngalai baki bak. Paro kis ki menteri ki rang basnong ki salasnong ki menjur. Ya kijing temu jaka sekonsel bandan kini ki bat kita baki am ki lan bang mo kini ki lengkot kendau. Kenang baki ni ki beduk ki besuk kenyo masnai kini ki jim. Bak ladon ru kijing ai jemut wana kis ki menteri ru ba lakum kum ki pe khantam. Ya tipat ba jongi ki bayo yo kasim sna yang baduk na kasorat pedeng ka bagi ong na ka PMAY mo kenyo shin kat khano khana ba kenyo ban sna ki yeng khana ba kan ka skim ka bagi yo kanum long ka balen ai nangan ya thu ya pi ba ha kapor banganong sadar thia kan si yo e ka skim PMAY kumba khandai phau tam kilong yeng bat kumba sifo ni khat wi tali ni kilong yeng kimdon ki jakara ka jon mo na ba ka jakara kan si ki ka private land ne ka ta kari kenti sungsi banyak tu bagi danda perang jukini bukti kim ka por bersna ki yeng ne kan ka skin ke mais ko kala laps nani kala kotno dalam don ki khendokur dalam don manumno ki bade sni ta juki kamomot kidu no kala bersna ye denar kan remru ba ala pek ba ki ki file ki ba bun ha kala don ru ki signature jukini ki wedan ta kala kala banjur ba bandon no kini ki lan ban da bersna ki buduk ki besuk habang lagi baka banyu baki dar ki hima kirat ni kishnong bakin mang kita ki jaka nakam taktik beri ke bedu kalau skut no kumtu kena kekam habang ala simti ya ka land department rengkat ru kerja telang bar ke ising ya keren baru bar ki officer ke jongi ke bar slam ha ke bar dan bentar ka basnai ke ka ajo snam arajar huwei ila shangru aka special land advisory committee ka bajudan hane pot diskusel ban pe nakam tak kendo ke siap ke jongi kam semla ya su sekhmat raskut tang hata kerja kendu semla pentrikam kumui ambat kumjuru kumka parti kebayalam ya ka step committee ka VP ke jukran bahas pang ke jing dukno ke jongi ya ki jakarai kata ka jing dukno ka kendau ke siap ke jongi dalam desa baru ndai saprang ki para khasi ke jongi him par khamtam hingi yo baka jing dukno ke jaka jing dukno ki jakara ke jongi kalong tang siki katu kat ni ki bahas pa
mo ki ba spa ba ban thiet da ki po ba ki spa akar ngai i ka department ke jungi ke ui ke isi jungi ke i ba ka long kum ni ke bomon kan mran jakashu na kam ta ki brio ki beduk ki basuk ki ba pli ki ba juan singi na ka por ban pan jaka nangi ka masih ban ai jakai ki ten da ka ai kam sim tho ba ka disuk sel kan ai ki to kumta hadi ke neka ji kendu bat ki neke hima ki rai bat ki snong mo ka ba ki om ta in consultation ta ba kam simla ong pat de banyo jing mejon ki namar bak ladon ke neka consultation ka ji kendu kumta nya la bu no na kata ka ceiling mo to ka ceiling kan dia ta ka bu limit ke jungi kat no ka ira ki hima ki snong ki ai jaka aba ki de ban ai ya ki neki jaka ba ke jungi ngan chupus ngau ne ya ka notification ka bang la tangi na ka lengka se ko sel ke jungi ka khatwai tarik u jeliu arajar artun rio ka thok ni ma ka baning kong na kam ta ki homestay ya ki jakara ni ki jakapat ba laban ai tang hadu araka nas ai kopi ni pi ma nang tapat nang ta ki karkhana ki hima ki raj snong ki laban ai tang hadu sawaka nang ta ki resort ber ki hotel kalau kemjuhi sawaka namta karep karyang namang baki hima kira kishnong kilaban ai shifoka mo to sekbi pat kapasan namta ki school kilaban ai hadu praka namta ki college hadu shifo akar namta ki university khatsan akar namta ki vocational institute baki wipat kilaban ai hadu san akar nakam ta ki kamri dok kha basna pung bat ki benta ngila bu kelibet adu lai akar nata nakam ta ki kamri jingri risnyang risyar ngila bu lai akar nata susu pat nakam ta ki pat ki kam thungjur mo kam thungjur baki pat ki benta labu kha arakar nam ta ki hospital ki nursing home bat ki wellness center ngila mang baki hima ki ra kisnong ki laban ai palat dia kesanakan. Nanta ki sports academy ke stadium ke sports complex ngabu sanaka. Namta ki nuki religious institution. Mo kejin kam jong ki konvon balang bapa prepare. Makalong baki chnai mane namta ki lumji tap nuki jing kam ke joki labu sanaka. Bat nakamta ki commercial establishment. Mo ki dukan nani ki bagi laman pengkam kini ki depan labu sanaka. Kini kan limit ke bagi ibu kan maksimum ke bagi ibu bagi laban a ki hima kira bekisnom ya ki cakapai na tende bagi ibu limit menipat kamut bagi liban ai tik kan ni ada don ki hima kira kisnom pat ki ba bam ko aban ai ya kini ke babu mengi ki ba ai ki bam don mo ki bam la man ai ki cakapai kini ki ba khamrit ya kini ke ba babu mengiru ya kata ki laban ni kam khang ki begini kata ta bagi ibu kini ke maksimum nang ta susu akan ka amendment la bu'ru aga amendment ka jugila bu'ru bana ka benta man ay ki jakara syaka sokar jela syaka district council bat syaka sokar padeng nakam ta kini jington kam ki bedeka roy ka par ki la ka ki surok mo la banong kini ki hospital ki ba warra ki bor sarkar kani ka lan amendment kanum khang sakai ki kanum trikam kani ka siling lam ta jom ki sakawai pat ngila buru balada ki hima ki rai bar kisno ongno ki namta ki homestay namta ki industry namta ki resort ki hotel namta ki school ki don pat ke baka hima ki baka rai kisno ke idon kam ke baka jaka ke baka he banyak kini mo ke baka he yakini ki bala don kam shisha ka an ka sya yaki bakila bande kamta tangba ki dei ban yo jeng bet ni ki dei banyak kenduk ni banyak selok shua marka isu komiti jongkan district council ti halor kini ki bentang ko ban ong kani ko por baka kam ke jingi kekut tanghang ta tang bang ibu bang fix ya ka ceiling ababu ikelimet kanungin ai yanukin ai kumnukin ai modoban soy ya kita ki agreement modoban soy ya kita ka jingi te kular ban ai kini ki jaka ki puta kumnu ki ya te ki jingkulan ni kumnu ki pendon kam baru ka bor ka syong haki hima kira ada kisno kami ke kam gajungi kita mo nani ki akan muslim ki dan ke islam nani ki ajeng duru kasyong ha ka bor ki hima kira bar kisno kam syong hangi kita
tang ba ka section ka ba raba bakindai pat ka ong naka principal act ka belawan ra asna bajar kue ka long ba ra dereng kom kini kini banyo ya ka dusi naka district council ya ka ba ki bo ni ki hima kira ki le unta ka bale unta tingo ka ong ka ni ka por ba kamban kono ka jeng penduk no ya ka bor jeng ki hima ki rat bar kishna kamban kono ka bor abala thau ya ka khasil atanwar district regulation and mission amlan ajar arpui kamamut bal ai board ka district council lang ba ka schedule bahkan baik kan regulate kan administer dan dia kan bu baik bu renti hakaba penut kam ya ki jakarai khanang ba kanong ka jingmentoy kanong ka jingtengkai ya ki di jakapai ba nakam ta ka pateng ka jungi ka ban nangimbu ikini kan limit ban ai ya ki di jakapai ba sia ki di bangala ka do mentang yang asyik dia makan poi kepor bagi cakara kena benar syu akan dikasih ke jungi jadi masuk kuman jadi masuk bagi departemen ke jungi kali yo iya ke junton kam jung upai pun kasih hara juga dikasih ke jungi ya ke junton kam tengkai ya kan dia cakap apa aman akan dikasih ke jungi kita lebur ke kam bat kendomo ke dikenti dan kendau simat ke kendokur datang ke cakara de kena pak bagi pai ba ke yo bentar te lada kini ke cakap ke benar syu hadin habut hadin khasan siposnam aposnam ngene ke bukan dong kali ayu ke district council mo ki bobon ki kedokti hi sa district council lapan kambol lapan ko bod ini ka district council lam ka schedule bangin pe alo ka kendo ka siap tele mangingim la bani e ka mut ka pateng kan ki ben yangi bat kan tim yangi bang yam sim la le de mata ka daw na kalang ka jungi ngila simi kan ka rai ban pentri kam ini ka ceiling bat ni kermen ru kumala dan kan ka consultation baki hima kira kisnong kinya trilang bat ni ka district council kam tam landan yang saya sisir man pentri kam no i kita ki landan ni kita ki langkot kendo knang baki pat ba baduk jungi kinyo le jong i isam ngalala baru akan ka file ba kala don mo ka jiterwa ba la kumno di ban create ya kita ki landan ni ki caka la kumno sipo khat we tili kilong iya kibri ki bam dan sisa ka caka ki ba tok sisa bakinyo ba chong man sa akin ikin khat kendo ban pelong kom kisno ban nak ka district council lu kanyarap man penjit ong no bo ukun jarang ba sno ban pe akin khat kendo kindon la ka jong sno man nak ka jong yiru in aya katakalan title certificate nang ba kibri ki baduk jong kin sutra ya ta kendo kalan title certificate ko la register ba ni ka district council ni lang ba juga ka ai te sai sing ang sai sien ba kanam don kan ka jing ban ben ni ka jing kri no ya ka bor jong ki bor hima ki bor ra ni ki bor jok sno sa sisian nga ai kublai pi baro ki press long ru ki brand pati media ai kublai ru ya i ba Paul Soklat belong ru executive member ba pe ya kalan bat ibadon ke benta ke bakrau nak benta banon ra ya kenika amendment bill arjar apun rio jong ka Jongka Khas Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act. Kendiat dah kabai day bat kene ka isi ke bamenta ngasukwa ban pensyai sepi ki pat ba barok ba kam samlale ya kano ka kam ka babakla lane ka bayat lat na ka e ka ba ka dis council ka di benle Henry ka supan klan ya kaak kebeladap pampas nadu usnam arajar arpuwe hadin bangi layoi nakaliang jong ka isi ya ki jinglon kam ban penbet tani ban penbahasyu ya kani kaak kebelapas hadu nadu usnam arajar arpuwe kebeladap usnguru ya ka jing syai nakaliang jong i executive member din nakaliang ka jongi ngibu ya kani ka kentin ke baong ban bu no ia ka seling kalan seling ia ka ba ki isi barim kila persang banle tenrai lese kadon ka jing sungthu baklah ne hantai ha ka bai dei bat kentin consultation te hang ha kani ka bill ka pementa
ka jing penduk no iaitu kentian consultation with headman dan ki nong sensyar mo kam dei na kabanta ban ai ki jaka henry ka consultation tang na kabanta ban fix ia ka siling kam dan kano ka jing penduk bor ia kirang ba snong lan ia ki hima lan ki ran henry namar ba hakini ki sansnem gen rusnem lalej no rusnem arcara kuwe simlala ban fix ya ki lan siling henry hadian bakani ka isi batmai kawan hang dia police council ngi sudan kam no ban fix no ikani ka siling knang ba ki breu ki badok ki basuk kinyo ban talem gani kita ki jakaran balay niyo tangi kita ki breu ki ba hespa ki breu ki klan bor susi ban ong ba hakini ki snem ki balalit no ki jakaran bunsin ki let ki breu ki ba don ka spa ka pau bat kita ki breu shimet ki don ka spa ka pau ka bor ki bat ong tang de ki san akar ni spo akar han de ki spa karo te kani ka penlong na ka rira cha ka rikanti mo ka ba ki bat ya ka jinglong try ka jungki te de namar kata ngisuman pensyai hang ni ba sa sisien ba kani ka bill ka balon ra da ka HDC lang ba ka isi ka balailam kamat da ka PPP kung mangila kular supat ba ya ki cakarat kim day pan sentuj dan kim day pan tuj no hendrai ngin sumar kendong yaki kenang ba ki pateng ki panwan kin mentoy lang ba kini ki cakarat te kendiat ha ka bay day ban gawai ka benta ka ba lese kumbang ilaong na hang ni ba mo ka ba kani ka bill pandahadian bakla debu ya kani ka fixation nani ka fixation jong land selling mo kumbala panpau do executive member ko kumba ka homestay yo arakar lani ka industry saw akar kani pat kam khanglat pat ru ban ong balada kini ki homestay kidon kam lese lai akar mo kidon kam lai akar kamut apa kidon kam lai akar kamut ba kadi banyo kajing menjur nakaran bat kum juru kidi ban panjik bet naka isi la neka dis council namar kani kam khanglat mo ban ong ba ngilabu kani ka fixation kamut kanong bet thik kumne hendrai kajing mot hang ni kalong ba ki raj la ni ki bor hima kila ban ai na ka benta ka homestay hado ar ekar mo lani na ka benta industry hado saw ekar te palat na kani ka bamot ba kidon kam ban yo kajing bet na kadis council kata kadika ka an ka ba kabala menjur mo kala yo jing menjur apo ing dorbar kabala long dangsyen bat agreement scam ba kani kanlong ka jing mentoy na kabanta ki paiba nong song ki bared ki badok ki basok bamakiro ki yo bantalem na kabanta ban yo ikijaka ban sinaying te katahi kadika jing pensay na kaliang kajungi Ko wing no ikini ka contain in consultation with Hima right sino kadau kalong kamba ni long pisma ni layak kani ka consultation but ki Hima but ni lam malada ni pelong ye ka consultation jong baro ki Hima jong baro ki rat bajabaro ki sino kambot kan sem sitom kan bampor bangin pintre kam ngin bu ye kani ka sailing mo ara ngilek saka wei pakawi ka sino daki hajat li gidon sino ha po jingi dan daki smart li rat berkemjur ki bun ki marangi plong koy pakoy ka sun makan simpol ka baka khandau ka na khandau rap ka nang tu ka nang lek no na ka ni ka ri ka chungi kali no sakit ki ri simat ka bolong ba ma ki kumta ya so de ban weng no era kintin so consultation hendrai wala ngi la weng no lembaga ka bil ka chungi ka kintin consultation la ni kata ka amna kam su ban ya kan jok tien bat ki Hima ki rai bat ki song hendrai na ka leng ka chungi pa nakaliang ka isi ka jongi pa mo ang sa isi ni ka por minum le kana ki kam ne nginum bu kana ki jitri kam mangin chu nyon jubor mo ne mang kem da pet kem da tho kem da pet ba yu ko kombat khando jong ki Hima de ki rat ba ki snong hoi ka an kala ban khang ya ka ta consultation ne nakaliang jongi ka ka por ka ma sai ba ngilong open mo indon ka jingi kan nakaliang jongi ba ki Hima ki rai ka jing bu ka ni man wen no kan san kam khram ban ailat ni man pen step
ya kan dia jing pentrikam ya kan dikalan sailing mangi itan kam kerki bring on dan ke mangi lap bah ka wei na ke feed visit na kalen kala department don kiriu simat ki bayo jaka na ka wei na ki ma jen hadu sispa akar unyo obri simat nang lo su kata kahima kan yo pat ban a jaka na taki pai ba ono kan ni kahima kadang tang sispa san po akar ka rai lan nega kendora nang lo pat kan yo jaka ban ai nang taki priu ki bedok ki besok ki jung alanya ai tang sikip simat kembal ong i limited MC ki jungi maki bala ban thiet ya ki jaka di tang ki priu ki be aspa ki bah ki ni ki sni ki ban tari kalong ba ichar kai ki thiet da ki spa akar ba dileba jung kiru haba kila pen kala kendo simat ya ka kendo rai laban asyik company ke mana syabar ban sengi ke kana ba kam ta ter badang yang dikisni ke berdep dang yang dikisni ke berdep apakah sen KSU kalah yar stis buat damisia ngail ba kila pata ko badon kiru simat ke batu ban tet ya ke jaka sikti jaka badon yuriam da ki spa aka telana mangingim bu ya kan ka siling ke basu syirkai kalong ba yo ke jaka ro tet kiru simat ba ke ke banja baik ini jaka ke badon ki yuriam kan poin nak cek tikir sini. Tengok kau abang orang akan dikepor nak taki nok sensar, diklir sensar jeki hima jeki rat jeki senong banyak terilang bangi. Nyemban kanu kejing tunggu omong kini nak ya kebor ke jengki. Ngal dapat saya pipin kam tak kanu kejing tunggu pengin kini ya kebor ke jengki. Inya terilang batki. Kam tam ban kredi ni dikilan bang nak taki beriu ke beduk ke besuk bakin yo ke jengki kisam. Tang mang akan turu aku juga dikepor. Walang yang siapa bu akan dika amendment ke jengki. Tentu ya ki hima yaki rat bat yaki senong maha baki ai yaki diki jakarai lakalong yaki hospital lakalong yaki homestay lakalong nam tagi jakarap akan tu yaki baki dakhot nak dorbar senong ki dorbar senong ken khot yaki dorbar senong ki dorbar rat ken khot yaki dorbar rat ki hima ken khot yaki dorbar hima kenang bakan bu kono ke jengdum kanumbu kono ke jeng bamsyai hapreng ki khon ki hajar hapreng ki nong senong habaka hima ka ai kata ka jaka kabari ka jaka pat ba sekita kita ki pat ba ki nong senong ki khon ki hajar ki de pentip bala da ki ai da ka doru mo le se ki hima kin pula ban bu da ke jong ki dor don ru ban suai ai ki la ban bu da ka dor na kam ta ka jeng kam jik senong ki ta na kam ta ka jeng pen pisa ya ki rat kam ta ter de ban pentip pat ba ru lembah ki di dor bar senong ki dor bar rat dor bar hima kanungi asyik kemolong mentah ni kamdon kanu kucing ai ke pasai te kai ke bajasat rat tenring kai ke bajasat rat marwet ki babon ki bri ki wan changi balai phi ka dis konsel phis na man habaki jaka rat ki bajasat rat marwet sekira tening ter ki lepoi lo sekira sini kum ka isi ke belaram daga voice of the people party ka ba yang skaman penek pensai ka kendo ka siap ni kwa ba la kalong kumno kendo rat jadi bansa nak menta ka paten ka banwan malarang ngeng ban ong nganu ban ong pi ka ne ka por maka ni kalan amendment bill ka bang yora ngi yel ba ne ka sailing ki khon ki ti ki jung hadin habut ka paten ka banwan kan pertu kan mau entang yang ka de konsel re ya ki hima ya ki rat be kisnong ba de kan ka por ka jong pi ngiyo ya kalan banyak penerkom ya ka jaka ba la kan ka rep ka riang la kalong ka snai snasem kena pertu to hatong game sok kemen mo nakalang jungi ka isi andai ta mengi kapan kemen kum ka isi ke dalam ya kum ka parti ke dalam ki isi andai ki khot ki parti lang percak kenya kemen lang man baki kalian menjur lang ya kan dikalan amendment bill baru pak jika negara jungi usung sengai bangi don la ka jong ka kendo ka siap ki beduk masuk yo ikalan masna je ki ki sam tai di jing percaya na ijing tho iba silain ka social media oh lami kata kajing kentok bawa dapat ni kesenjuk bro oh tu BPP tu bos keni bor baik nak usuk nyon ni gitu basnang na lang sadar sang atep ke bor basnang ba mati lang sadar itep ke kam ni kami basnang bangin nemlek kan ro bangin nyon ne ni kni ke bor basnang ngin ngin pan plan susu iki habangi ong ba habang pi a jakara de ban khot ke basnang ka bon ni pen ke bor ki pai ba kamla balang urai tang usi marwai bar ki menteri kamla balong bang urai tang imrat marwai bar ki menteri ani kiling dok pasal bakam tata kamla balong batang usoda sekretari bakat khot stip committee jo kusnong kan rai deu pan tip upai ba khang pai ba umsha maka dika abong dika rai kadika jaka jo upai ba
kami kerja jong usia marway kerja jong menteri marway kami kerja jong saudara jong saudara kerja jong pak ba udah hok batip ya kerja ka ba melebu kenan deki mandai nak tak joki Wah, public domain ni kami. em kan ka sailing kalau adon teh tadi kesan ajar wei kalau sailing kalau adon ka consultation bagi hima bagi rai bagi shnong nak ban fix ya kan ka sailing bagi hak tak negara ni labu ini ka iwa shu wit tu mangi weng do ka consultation telala nya pet kan ka bel ngina shu pas kan ka session ka dep yang hak aja ka sarkar telala ka idon kampat mo lembaga jengnya pen ilang jong hima jong rai jong shnong dan kata ka beri consultation mo se ban refix ni ban company ya kan iki bagi lebu peta kajing tok kum kajing ya jok phone ngilek ya kata ngilong open ya kata mo asu akan lek ke bil bang la pas ka yang terwar angin long open ya kata kum film ni ngim dak udah jing tu kajing tu tanda kum kata ban pendek pesak ka kendora ke cuma Dia tak mention orang Lincoln isu.